Početak naredne pčelarske godine. Priprema društava za zimu. Već na kraju trećeg perioda, to je kraj glavne paše, matica polagano smanjuje broj zaleženih jaja u ćelijama. Tada ulazimo u četvrti period rasta i razvitka pčelinjeg društva. Jaja u ovom periodu su krupnija sa više proteina, obilno hranjena u stadijumu larve. Zato iz ovih jaja i larvi dobijamo dugo živuće, kvalitetnije zimske pčele. Po završetku trećeg perioda, na kraju vrcanja, ulazimo u četvrti period rasta i razvoja pčelinjeg društva. Postavljam hranilice za dopunu zimskih zaliha hrane na sva društva i na rojeve. Hranilice su od 4 litra zapremine, tako da ja dam na 3 puta po 4 litra, ukupno 12 litara. To je moj neki optimum, manje više sve zavisi od godine. A u rojeve postavljam hranilice od 2 litra zapremine, tako da njima dajem 6 do 8 puta produženo. Zimsku dopunu hrane završim za 10 dana. Krajem jula i samom početku avgusta sirup pravim 1,5:1 u korist šećera. Na početku avgusta stavljam po 1 tampon mravlje kiseline na satonoše preko mreže. Kiselinu sam prethodno ohladio u hladnjaku na -20 stepeni Celzijuseva. Četvrti dan skidam tampone. A u isto vrijeme stavljam majčinu dušicu. Pošto majčina dušica sadrži timol, imam dobre rezultate opadanja varoje. Evo sada i novi lijek Apigard gel urađen na bazi timola, a majka mu je majčina dušica. Ovu majčinu dušicu držim do detaljnog pregleda pred zimu, kad vršim nivelaciju pčelinjih društava, spajanje bezmataka. Na ovaj način imam više propolisa na mrežama. Po završetku ovih jesenjih radova za izvjesno vrijeme ulazimo u 5. period pčelinjeg društva. Bez legla. U period mirovanja.